फ्रेंड्स आपण मैंने तो जानी थिबे आगु दीपावली आछी हाँ दीपर पर्व तेरे चलतु टिके आम कारीगर भाई मानकर केते माटी रे सुंदर ओ मैजिक दीप करचंती चलतु टिके बुली आसीबा এটা ক্যাপিলারি রাইস हो बलाई डिस्ट्रिक्ट पटना बलंदीर से घर गया এটা ক্যাপিলারি রাইস হଉଛି ନା ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ଥିଲା ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦେଖିବାକୁ ଲାଭ ହବନି ନା ପକେଇଦେଲେ ଉପରୁ ପୁଣି ପଡ଼ିଯିବ। ତାମାନେ ସେ ଉପରୁ ହିଁ ଫୁଲ ହେଇଯିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଯେତିକି ହବା କଥା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଡାଉନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ହେଲେ ଓହୋ ଏବେ କନଜ୍ୟୁମ୍ ନହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ନାଇଁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ତଳେ ଟିକେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଇବେ ପାଣି ସବୁ କାହିଁ କରୁନି ସରିଗଲା ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ଆଗ ପାଣି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ହବନି। ବାସ୍ତୁ ତ ଘରେ ପ୍ରବଳ ପଇସା ରଖାଇଛି बलाई डिस्ट्रिक्ट पटना बलंदीर से घर गया जदिका आपण को आम भिडियोटी भल लगिला ताले निश्चय लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर आउ बेल आइकन को दबाया जमा भूलंतु नहीं। रही नमस्कार।